Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa ta'ala khususan walif hadal kitab khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki iku bab bil waqfi kang tetep ing dalam martelakeun bab wakaf. Wa utawi wakaf lugotan ing dalam mungguh bahasa iku al habsu ngeker. Wa syara'an lan ing dalam mungguh syara iku habsu malin ngeker harta. Yumkinu kang kongang opo al intifa'u ngalap manfaat bihi kalawan mal mak bako ainihi ing dalam sertane tetep ain mal bikot tasarrupi kalawan mutus tasarrupi rokobatihi ing dalam zat mal ala masrobin ing atase panggonan tasarruf mubahin kang mubah wajihatin lan arah. Wal aslu utawi dasar pi ing dalam wakaf iku khobaru muslimin hadis Imam Muslim idza mata ing dalam nalikane mati sopo al muslimu wong Islam in koto amongko kapegot opo amaluhu amale muslim illa min salasin angin saking tilu rupane sodakotin sodakoh jariyatin kang milik awa ilmin lan ilmu yuntafa'u kang den alap manfaat opo bihi kalawan ilmu awaladin atawa anak solihin kang soleh ay muslimin tegese kang muslim yad'u kang ngaduakeun sopo walad lahu maring ab wahamala lan memperkeun sopo al ulama as-sodaqatal jariyah ing sodakoh jariyah alal wakfi ing atase wakaf duna nahwil wasiyati ora umpamane wasiat bil manafi'i kalawan pirang-pirang kamanfaatan al mubahati kang mubah wa waqafa wis ngawaqafkeun sapa Umar radhiyallahu anhu ardon ing hiji bumi asobaha kang merkoleh sopo Umar ing ardon bi Khaybar ing dalem tanah Khaybar bi amrihi kalawan parentah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaratolan nyaratkeun sopo Umar piha ing dalem ardon suruton ing pirang syarat minha iku setengah saking syurut annahu utawi setune kelakuan iku layuba'u ora kena den jual opo asluha asale ardun walayu rasulan ora den waris opo asluha walayu habulan ora den hibahkeun opo asluha wa naman lan setuhune wong waliyaha kang ngurus sapa man ing ardon iku yakulu kena mangan sapa man minha saking ardon bil ma'rufi kalawan bagus wayut imulan aweh pangan sopo man sodikon ing konco guero mutamawilin ing lian kang berharga rawahu ngariwayatkeun ing hadis sopo Syaikhani Bukhari Muslim wahwa utawi Umar iku awaluman kawitane wong wakofa kang ngawakofkeun sopo man bil islami ing dalam Islam wa an Abi Yusuf lan den riwayatkeun saking Abi Yusuf opo annahu satune Abi Yusuf iku lamma sami'a ing dalam mangsane ngarungu sapa Abi Yusuf khabaro Umar ing hadis Umar annahu satuhune kelakuan iku layuba'u ora den jual opo asluha pokoke ardun Roja'a mongko ngajabel sopo Abi Yusuf an kauli Abi Hanifah saking kaul Abi Hanifah bibai'il waqfi kalawan wenang ngajual wakaf
Waqala dawuh sapa Abu Yusuf lawa sami'ahu lamun ngarungu sapa Abi Hanifah ing khobar Umar laqala mongko yakti ngucap sapa Abu Hanifah bihi kalawan adamu sihatil be gitu. Sohasah opo waktu ayanin ngawakopkeun ayan muayyanatin kang den tangtukeun mamlukatin kang den miliki milkan kalawan kepemilikan yakbalu kang narima opo milkan annakla ing den alihkeun tufidu kang aweh paedah opo ayan faidatan ing paedah halan ing dalam saiki au ma'alan atawa ing dalam zaman engke kasamrotin kaya buah au manfaatin atawa manfaat yustajaru kang den alap yustajaru kang den sewakeun opo laha kedue manfaat goliban ing dalam galibe wahia hale utawi ain iku bakiatun kang tetep diannahu krono setuhune wakop iku syuri'a den syariatkeun opo wakop liyakuna rapon yen to ono opo wakop iku sodakotan sedekah jariatan kang ngalir wadzalik utawi mengkono wakop iku kawak bisajarin kaya ngawakop kentang kaliraihi krono penghasilane sajar wahuliyin lan pepaes lilubsi krono arae den anggo wanahwi miskin lan umpamane misik lisumin krono arae den ambu warihanin lan pirang-pirang kembang wangi mazruin kang den tandur bihilapi udil buhuri kalawan bedane kayu naon kayu buhur liannahu krono satuhune kelakuan iku layun tafa'u ora den alap manfaat opo bihi udil buhur illa bistihlakihi angin kalawan ngaruksak udil buhur wal mat'umilan kadaharan li anna naf'ahu krono setuhune kamanfaatan mat'um iku fi ihlakihi ing dalam ngaruksak mat'um wa za'mu ibni Sholah utawi panyangkane ibni Sholah sihata waqfil ma'i ing sah ngawakopkeun cai iku ikhtiarun pamilih lahu kedua ibni Sholah wayasihulan sah opo wakpul magzubi ngawakopkeun barang kang den gosob wa in ajaza sanajan apes sopo si wakib antahlissihi saking nyalametkeun magzub wa wakful uluwi lan ngawakopkeun lantai dhuwur duna supli orang ngisor masjidan ing masjid wal wajah utawi kawa kang leuwih unju iku sihatu wapil musa sah ngawakopkeun barang rumung wa in qalla sanajan kidik opo musa masjidan ing masjid wa yahrumulan haram opo al muksu meneng pihi ing dalem musa alal junub ing atase wong junub tagliban krana ngalindihaken lil man'i maring panyegah wa yumna ulan den cegah opo i'tikapun i'tikaf wa sholatun lan sholat bihi ing dalam musa min ghairi izni malikil manfaat saking tanpa izin pemilik manfaat biwaqobtu kalawan lapad waqobtu ngawaqobkeun ingsun wasalabtu lan ngadedel ingsun wahabas tulan ngeker ingsun kaza ing iki barang ala kaza ing atase anu aw ardi atawa utawi bumi ingsun iku mauqufatun den wakafkeun aw waqfun atawa wakaf alaihi ing atase kaza law qala lamun ngucap sapa wong tasaddaqtu sedekah sapa ingsun bikaza kalawan anu ala kaza ing atase anu sodakotan kalawan sedekah muharramatan kang den haramkeun aw muabbadatan atawa kang den saklawasaken aw sodakotan atawa kalawan sedekah la tubang kang ora kena den adol opo sodakoh aw la tuhabu ora kena den hibahkeun opo sodakoh aw la turasu ora kena den waris opo sodakoh fasorihun mangka iku segat soreh fil asohi miturut kaul asoh
Wa minasyara ihlan iku setengah saking pirang-pirang segat soreh wakaf. Kauluhu utawi kecap wakib ja'altu ngadadiaken ingsun jahadzal makan ing iki panggonan masjidan ing masjid. Mayasiru mongko dadi opo makan bihi kalawan kawal ja'altu iku masjidan masjid. Wa ilam yakul sanajan orang ngucap sopo si wakib lillahi ing lapad lillahi. Wala atalan orang nekani sopo si wakib bisaiin kalawan sawiji-wiji. Mimma saking barang marro kang wis liwat opo ma. Lianal masjidah krono setuhune masjid iku layakunu. Ora ono opo masjid iku illa wakfan angin wakof. Wa waqaftuhu utawi lapad waqaftuhu lis salat. Ngawakofkeun ingsun ing makan lis salati krono arai salat. Iku sorihun kang jelas bil waqfiyati ing dalam sifat waqaf. Wa kinayatun lan kinayah bi khususil masjidiyah ing dalam tangtune sifat masjid. Fala buddha mongko ora kena ora min niyatiha saking niat masjidiyah. Bi ghairil mawati ing dalam lian bumi tak bertuan. Naqala nukil sapa al-qamuli anni royani saking royani. Wa qarrahu lan netepkeun sapa qamuli ing kaul. Min annahu saking setuhune wong iku law ammara lamun ngaramekeun sapa wong. Masjidan ing masjid kharaban kang ruksak. Walam yakif lan orang ngawakopkeun sapa wong alatihi ing pirang-pirang alate masjid kanat mongko ono opo alat iku hariatan silihan pinjaman lahu maring masjid. Yarji'u kang kena ngajabel sapa wong fiha ing dalam alat mata syaa ing dalam kapan karep sapa wong intaha. Walayas butulan ora tetep opo hukmul masjidiyah hukum masjid. Opo hukmul masjidi hukum masjid. Min sihatil i'tikafi nyatane sah i'tikaf wa hurmatil muksilan harame manggon meneng. Wa hurmatul muksilan harame manggon meneng lil junubi kedua wong junub. 5 kedua barang. Lima kedua barang. Udi pakang den sandarkeun opo maminal ardi saking bumi al mauqufati kang den wakafkeun hawalahu ing dalam sekitar masjid idah tija ing dalam nalikane den butuhkeun opo ila tausiatihi maring ngajembarkeun masjid. Alaman netepi ing atase barang afta kang matwakeun bihi kalawan ma. Sopo Syaikhuna Ibnu Ziyad wa ghairuhu lan lian Ibnu Ziyad. Wa ulimalan den weruhi mimma saking barang marro kang wis liwat opo ma. Opo annal waqfa setuhune waqaf. Opo annal waqfa setuhune waqaf naon. Kunaon. Opo annal waqfa setune waqaf iku layasi ora sah opo waqaf illa bilafdin angin kalawan kecap. Walayatilan ora teko pihi ing dalam waqaf opo khilaful mu'atoh. Perbedaan alung-alungan. Falau bana mongko lamun ngabangun sapa wong binaan ing bangunan ala hayatil masjid. Ing atase bentuk masjid wa adzinalan paring izin sapa wong. Fi iqamati salat ing dalam ngadegen salat fi ing dalam bina lam yakhruj mongko ora metu opo bina bidzalika lawan madgur an milkihi saking kepemilikan wong. Kama idza ja'ala kaya ing dalam nalikane ngadadiaken sapa wong makanan ing panggonan ala hayatil makbarati ing atase bentuk pakuburan. Wa adzinalan paring izin sapa wong bidapni ing dalam mendem. Bila pima kalawan bedane kasus law adzina lamun paring izin sapa wong fil i'tikafi ing dalam i'tikafihi ing dalam makan fa innahu mongko setune izin fa innahu mongko setune makan iku yasiru dadi apa makan
bidzalik kalawan mengkono izin iktikaf iku masjidan masjid. Qala dawu sapa al-Bagawi pi Patawi ing dalam Patawi Bagawi. Lau qala lamun ngucap sapa wong liqayyimil masjid maring panitia pembangunan masjid. Idrib gawe sira allabina ing bata min ardi saking bumi ingsun lil masjid kedua masjid. Fadarabahu nulimu nyitak sapa si qayyim ing labin wa banalan ngabangun sapa qayyim bi kalawan labin al masjid ing masjid. Sora mongko dadi iku lahu kedua labin opo hukmul masjid hukum masjid. Walaisalan ora ono iku lahu kedua wong opo nakduhu ngaruwag masjid. Walahulan iku kedua wong istirdaduhu utawi ngajabel labin qabla ayyubna ing dalam sadurunge yen to den bangun opo masjid bi kalawan labin intaha. Wa alhaqalan madaakeun sapa bulkini bil masjidi kalawan masjid bidzalik ing dalam madgur albi'ra ing sumur al mahfurata kang den keduk lis sabili krana sabil. Wal Asnawi lan Imam Asnawi al madaris ing pirang madrasah war ribat lan pondok. Wa qala dawu sapa Syekh Abu Muhammad wa kadzalan hale kaya madgur. Lau akhada lamun ngalap sapa wong minan nasi saking manusa. Dia bniadrapon yen to ngabangun sapa wong bihi kalawan makhud zawiyatan ing langgar au ribaton atawa pondok. Payasiru mongko dadi opo madgu payasiru mongko dadi opo tadi nawan bina iku kadzalik kaya mengkono waqaf bimujarradi binaihi kalawan murni ngabangun bina zawiyah biajeng ribat. Wa doa pahulan ngadoibkeun ing kawa sapa ba'duhum sebagian ulama. Wa yasiulan sah opo waqfu baqaratin ngawaqafkeun sapi ala ribatin ing atase pondok liyasroba drapon yen to ngumbe labanaha ing susu bakoro sapa man wong nazalahu kang manggon sapa man ing ribat auliuba atawa drapon yen to den jual apa nasaluha turunan bakoro lima salihi kedua kamaslahatan ribat. Wasyuritolan den syaratkeun lahu kedua wakaf ailil wakfi tegese kedua wakaf opo tak bidun sak lawase fala yasiu mongko ora sah opo tak pituhu ngabatas waktu wakaf. Kawakaf tu kaya ngawakafkeun ingsun ing Syekh ala Zaidin ing atase Ki Zaid sanatan ing dalam sataun. Watan jizun lan ngalestariaken palayasiu mongko ora sah apa ta'liku ngagantungkeun wakaf ka wakaf tu kaya ngawakafkeun sapa ingsun ing Syekh ala Zaidin ing atase Ki Zaid idza jaa ing dalam nalikane teka apa rasul syahri awal bulan. Nah bener ya si usah apa ta'liku ngagantungkeun wakaf bil mauti kalawan maut. Kawakaf tu kaya ngawakafkeun ingsun dari ing omah ingsun ba'da mauti ing dalam sause mati ingsun alal fuqara ing atase pirang-pirang wong fakir. Qala dawu sapa syaihuna wa ka'annahu lan kaya setuhune al mu'allaq bil maut iku wasiyatun wasiat waqaf liqaulil qafal krana kecap Imam Qafal innahu setuhune wakif iku law aradoha lamun nawarkeun sapa wakif ing dar lil bai'i krana arae den adol kana mongko ana apa takrid arada iku rujukan ngajabel wasiat wa imkanu tamlikin lan kongang den milikeun lil mauqufi aleh maring wong kang den wakopan al aini kang muayyan al aina ing ayan al mauqufa kang den wakafkeun
in waqafa lamun ngawakofkeun sapa wakif alamu ayanin ing atase kang den tangtukeun wahidin kang siji aw jam'in atawa golongan bi ayu jada kalawan yen to den temu sapa mauquf aleh kharijan ing dalam kenyataane mutaahilan hale ahli lil milki mari ngamiliki fala yasiu mongko ora sah apa al waqfu ngawakofkeun ala makdumin ing atase wong kang ora ono ka ala masjidin kaya ing atase masjid sayubna kang bakal den bangun apa masjid aw ala waladihi atawa ing atase anake wakif wala waladalan ora ono anak iku maujud lahu kedue wakif aw alaman atawa ing atase wong sayuladu kang bakal den lahirkeun sapa eman li kedue ingsun summal fuqara nuli pirang-pirang wong fakir lin kita i awalihi krono kapegot kawitane lin kita i awalihi krono kapegot kawitane lin kita i awalihi krono kapegot kawitane wakop itu naon karena mauquf aleh karena wakop tenan wakop krono kapegot kawitane wakof lebih spesifik ya mauquf aleh au fuqara'i auladihi atawa pirang-pirang wong fakir anake wakif wala fakirolan ora ono wong fakir iku maujud bihim dalam aulad aw ala ayyut ima atawa ing atase yen to aweh mangan sapa si wakif al masakina ing birang wong miskin roe ahu ing pawatone mauquf barang diwakofkeun ala si kobrihi ing atase sirah kuburane si wakif bihilapi kobri abihi kalawan bedane kuburan bapane wakif almayiti kang wis mati wa aftalan matwagen sapa ibnu Shalah bi annahu kalawan setuhune wakif iku lawakofa lamun ngawakofkeun sapa wakif alaman ing atase wong yaqra'u kang bakal maca sapa man ala kubri ing atase kuburan si wakif ba'da mautihi ing dalam sause matine si wakif famata nuli mati sapa si wakif walam yu'rab lan ora den weruhi lahu kedue wakif apa kuburun kuburan batala mongko batal apa wakof intaha wayaziulan sah apa wakof alal makdumi ing atase mauquf aleh kang ora ono taban krono anut lil maujudi maring kang wujud kawakaf tu kaya ngawakofkeun ingsun ing mauquf ala waladi ing atase anak ingsun summa ala waladi nuli ing atase incu ingsun wala ala ahadi hadain lan ora ing atase salah sawijine iki wong loro wala ala imarati masjidin lan ora ing atase ngabangun masjid ilam yubayyinhu lamun orang ngajelaskeun sapa si wakif lamun orang ngajelaskeun sapa si wakif lamun orang ngajelaskeun sapa si wakif ing masjid wala ala nafsihi lan ora ing atase awak dewene si wakif li ta'azzuri tamlikil insani krono kesulitan aweh milik hiji manusia milkahu ing milike insan aw manafi'a milkihi atawa kamanfaatan milike insan li nafsihi maring awak dewene insan wa min hulan iku setengah saking wakof ala nafsihi ay yasrito utawi yen to nyaratkeun sapa wakif nahwa qada idainihi ing umpama mayar hutange wakif mimma saking barang waqafahu kang ngawakofkeun sapa wakif ing emak awin tifaihi atawa ngalap manfaat si wakif bi kalawan emak la syarto nahwi la syarto nahwi surbihi ora nyaratkeun umpama ngumbene si wakif au mutalaatihi atawa mutalaah si wakif min bi'rin saking sumur wa kitabin lan kitab waqafahu makang ngawakofkeun sapa si wakif
ing bi'rin jeung kitab ala nahwil fuqara ing atase umpamane pirang wong fakir. Kata kaya madgur kalau ngucap ing dasopo ba'du syurrahil minhaj, sebagian para penyarah kitab minhaj. Walau waqaf lamun ngawaqafkeun sapa waqif alal fuqara ing atase wong fakir masalah. Summa sora nuli dadi sapa si waqif iku fakiran fakir. Jaza mongko menang lau kedua waqif opo al akhdu ngalap minhu saking waqaf. Wa kadzalan hale kaya madgur lau kana lamun ono sapa waqif iku fakiran wong fakir halal waqfi ing dalam tingkah ngawaqafkeun. Wayasiulan sa opo syartun nadri nyaratkeun ngurus linapsi kedua awak dewe ne waqif walau bimuqabilin sanajan iku kalawan upah ing kana lamun ono opo muqabil iku biqadri ujrati mislin kalawan kadar upah pepadan fa'aqalla mongko hale leuwih kidik. Wa min hiyali sihatil waqfilan iku saking ngareka sahe wakaf ala nafsi ing atase awak dewe ne waqif ayyakipa utawi yen to ngawaqifkeun sapa si waqif ala auladi abih ing atase pirang-pirang anak bapane waqif wa yadhkurolan nutur sapa waqif sipati nafsi ing pirang-pirang sifat pribadine waqif paya sihu mongkosah apa waqaf kama kaya keterangan kalau kang ngucap ing masapa jamun golongan mutaakhirun wa tamaddahulan tetanggenan ing ma sapa Ibnu Rib'ah wa amalalan wis ngamalkeun bihi kalawan ma bihakin nafsihi ing dalam hak sapa Ibnu Rib'ah amala wis ngamalkeun sapa Ibnu Rib'ah bihakin nafsi ing dalam hak pribadine Ibnu Rib'ah fawaqafa ngawaqafkeun Ibnu Rib'ah alal afqah ing atase kang paling pinter ilmu fikih min Bani Rib'ah saking para putrane Bah Rib'ah wa kana lan ono sapa Ibnu Rib'ah iku yatanawaluh merkoleh sapa Ibnu Rib'ah ing mauquf wa yabdululan batal opo al waqfu waqaf fi jihati maksiatin ing dalam arah-arah maksiat kai maratil kanais kaya ngabangun pirang-pirang gereja wa ka waqfi silahin lan ngawaqafkeun senjata ala kuta tariqin ing atase begal wa waqfin lan ngawaqafkeun ala imarati kuburi ghairil anbiya ing atase ngabangun ngaramekeun pakuburan lian nabi wal ulama wasalihin. Parun yaqo tumi balik kasirin kedua wong akeh opo annahum satuhune kasirin iku yakipuna ngawaqafkeun sapa kasirin amwalahum ing pirang-pirang hartane kasirin fi sihatihim ing dalam waktu sehat kasirin ala dzukuri auladihim ing atase pirang-pirang lanang anake kasirin qasidina hale padha nejo bizali kalawan mengkono waqaf hirmana inasihim ing ngaling-ngalingi anak wadone kasirin wa qad takarrara lan temen wis bulak-balik min ghairi wahidin saking lian wong siji opo al iftau matwakeun bibutlanil waqfi kalawan batal waqaf hina idzin ing dalam mangsane kos dihirman. Kala dawuh sapa Syaihuna Ibnu Hajar kat Tombadawi kaya Imam Tombadawi fihi iku ing dalam batal nazarun utawi wicara zahirun kang zahir balil waju balik utawi kaul wajah iku asyatusah lakobulun ora qabul fala yustaratu mongko ora den syaratkeun apa qabul walau min muayyanin sanajan iku saking kang den tangtukeun nadron krono ningali ila annahu maring satuhune waqaf iku kurbatun ibadah bali syartu balik utawi syarat iku adamur rodi ora onone nolak wa ma utawi barang zakartu kang nutur sapa ingsun ing ma fil muayyani ing dalam mauquf aleh kang muayyan wa yu'ma iku almankul kang den tukil anil aktsarin saking ulama akeh waqtarahu lan milih sapa Imam Nawawi ing ma Raudhati ing dalam kitab Raudhah wa naqala ulan nukil sapa Imam Ghazali ing ma fi Syarhil Wasit
ing dalam syarah kitab Wasit an-Nasi Syafi'i saking nas Imam Syafi'i. Wakilalan den ucapkeun opo yustaratu den syaratkeun minal muayyani saking wong kang den tangtukeun opo al qabulu qabul nadron krana ningali ila annahu maring setune waqaf iku tamlikun aweh milik. Wa wa utawi kil iku maka ora jauh kang ngunggulkeun sapa Imam Nawawi ing mafil minhaj ing dalam minhaj ka asli hale madani asal minhaj. Faidha rodda mangka ing dalam nalikane nolak sapa al muayyanu mauquf aleh kang den tangtukeun. Batala mongko batal apa haku hak muayyan. Sawaun iku padha uga syaratna utawi yen nyaratkeun sapa kita. Qabulahu ing ngobule si muayyan amla tawara. Naam yes. Lawakopa lamun ngawakopkeun sapa wakib ala warisi ing atase ahli waris si wakib. Al haizi kang merkoleh warisan. Sayan ing sawiji-wiji kharaja mongko metu apa se. Wei, yakhruju kang metu apa se minas sulusi saking sapertilu. Lazima mongko tetep apa. Ya. Lazima mongko tetep apa. Wakop wa yen raddahu sanajan nolak sapa si waris ing wakop. Wa kharajalan kajaba bil muayyan opo al jihatul amatu arah umum. Wa jihatu tahrir lan arah ngamerdekakeun. Kal masjidi kaya masjid ala kubura. Mungko ora ana qabul iku maujud bihi ing dalam jihad amat jeung jihad tahrir jazman kalawan pasti. Walau wakopa lamun ngawakopkeun sapa wakib alas naini ing atase wong loro. Muayyanaini kang den tangtukeun karone sumal fuqara nuli ing pirang-pirang wong fakir. Pamata nuli mati sapa ahaduhum. Salah sawijine isnani panasibu mangka utawi bagian ahad iku yusrafu den tasarrufkeun apa nasibuhu lil akhir maring wong liya. Ya nau krona setune wakib iku syarato. Nyaratkeun sapa wakib bil intiqali ing dalam ngalih. Ila fuqara maring fuqara in kiradahuma ing matine isnaen jami'an hale sakabehna. Walam yujad lan ora den temu apa in kirad. Kunaon neng istighbar? Kunaon? Walawin korodo lamun entek teh beak para raih malah lodar kabeh. Sopo mauquf ayul mauqufu aleh diajar bahasa Jawa tuh. Bisi kayak menangkeun urang Jawa kan bisa mas mengkono madgur mas gitu kan bisa. Naon mengkono madgur ya isim isaro mas musar ilaih nama kuma emas wae maksudna madgur kemana gitu. Lawin korodo lamun ayeuna entek alias paeh sopo mauquf aleh ayul mauquf aleh. Al muayyan kang den tangtukeun bi munqati akhir ing dalam wakop kang kaputus akhire. Kan kola koyan to ngucap sapa wakib wakop tu ngawakopkeun ingsun. Ala auladi ing atase pirang anak ingsun. Walam yadhkur lan ora nutur sapa si wakib ahadan ing wong siji ba'du ing dalam sausene. Aw ala Zaidin atawa ing atase ki Zaid summa nasalihi nuri turunan Zaid. Wa nahwi malan umpamane bil aulad jeung ala Zaidin. Mimma saking barang la yadumu kang ora langgeng apa mak. Famasrafuhu mangka utawi panggonan tasarruf waqaf iku al fakirul aqrab. Wong fakir kang leuwih parek apane rahiman rahimela irsan ora warise. Ilal wakib maring wong kang ngawakofkeun. Yauman kiradihim ing dalam dino enteke mauquf aleh. Him kang mauquf alaihim teh gitu-gitu bae. Kabnil binti kaya anak lanange anak wadon. Wa ing kana sanajan ono iku hunaka ing dalam mongkono panggonan
sapa ibnu akhin anak lanang dulur lanang masalan kada gebis nehal kada gebis di anas sodako takrono setune sodako alal aqarib ing atase pirang kerabat iku afdalu langkung utami wa afdalulan iku leuwih utami minhu saking aqarib as-sadaqatu utawi sedekah ala aqrabihim ing atase leuwih pareke aqarib faaf qarihim nuli leuwih pakire aqarib wa min sam dan saking mangkono madkur yajib wajib opo ayu khas yen to dentang tukeun bi kalawan wakop sapa pukara uhum pirang-pirang wong fakire aqarib fa illam yu'rab mongko lamun ora den weruhi sapa arbabul waqfi kang anduene wakop au uripa atawa den weruhi sapa arbabul waqfi walam yakun lan ora ono iku lahu kedue arbabul waqfi sapa aqarib pirang-pirang kerabat fukara ukang fakir balkanu balik ono sapa aqarib iku agnia pirang kang beunghar wahum utawi agnia iku man wong hurimat kang den haramkeun alai ngatasé man opo az-zakatu zakat sarapahu mongko nasarupkeun ing wakaf sapa al imamu imam fi masalihil muslimin ing dalam kamaslahatan wong Islam. Qala dawu sapa jamun golongan yusrafu den tasarrufkeun apa wakaf ilal fuqara maring pirang-pirang wong fakir wal masakini lan wong modern. Masakini kan modern. Ai bi baladil mauquf tegese ing dalam negara barang kang den wakafkeun. Walayab tululan ora batal apa al waqfu waqaf ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Ing atase saben-saben tingkah. Bal yakunu balik ono apa waqaf iku mustamiron kang tetep apa alai waqaf illa fima angin ing dalam barang illa fima angin ing dalam barang lam yudkar kang ora den tutur opo al masrofu panggonan tasarruf kawaqaf tu hada waqaf tu ngawaqafkeun ingsun hadza ing iki barang wa in qala sanajan ngucap sapa waqif lillahi ing lapad lillah li anal maqwaq pakrona setune waqaf iku yak tadi natrapi apa wakop tan melikal manafaing aweh milik pirang kemanfaatan fa idza lam yu'ayyin mangka ing dalam nalikane ora nangtukeun sapa wakif mutamalikan ingkang narima milik batala mongko batal apa wakop wa inna ma sa pastine sa apa ausaitu bisulusi lapad asaitu asa itu ngawasiatkeun ingsun bisulusi kalawan sapertilu harta ingsun wasuri palan den tasarupkeun opo sulus lil masakini maring pirang wong miskin di anna ghalibal wasaya krana setune galibe pirang wasiat iku lahum maring masakin fahumila mongko den emperkeun opo al itlaku mutlak wasiat alaihim ing atase masakin wa illa pimun qatiil awalan angin ing dalam kang kapegot awal kawaqaftu kaya ngawaqafkeun ingsun ing sy alaman ing atase wa yaqra'u kang bakal maca sapa man ala qabri ing atase kuburan ingsun ba'da mauti ing dalam sause mati ingsun aw ala qabri abi atawa ing atase kuburan bapa ingsun wa huwa hale utawi abi ku hayyun urip payabdulu mongko batal apa waqaf bilapi kalawan bedane wakop tuh al-an wakop tuh ngawakopkeun ingsun ing mauquf al-ana ing dalam saiki au ba'da mauti atawa ing dalam sause mati ingsun alaman ing atase wong yaqra'u kang maca sapa man ala qabri ing atase kuburan ba'da mauti ing dalam sause mati ingsun fa innahu mongko setuhune kawal iku wasiyatun wasiat wakop fa in kharaja mongko lamun metu apa mauquf minas sulusi saking sapertilu harta au ujiza atawa den menang den lestarikeun apa mauquf wa uripalan den weruhi
Opo qabruhu kuburan si wakif sohat mongko sah opo wasiat wakop wa ilalan lamun ora fala mongko ora. Wahai susahahna etalin lan ing dalam sekirane ngasahkeun sapa kita al waqfa ing wakaf awil wasiyata atawa ing wasiat kafa mongko cukup opo qiraatu syai'in maca saeutik minal Qur'ani saking Qur'an bila ta'yinin kalawan tanpa nangtukeun bisurati Yasin kalawan surat Yasin wa ing kana sanajan ana apa golibu qasdil waqif kang galib tujuan si waqif iku zalik mengkono surat Yasin kama kaya keterangan afta kang matwakeun bi kalawan masapa Syekhuna Zamzami. Qala dawu sapa ba'du ashabina hadza utawi iki hukum iku idza lam yatorid ing dalam nalikane ora kelaku apa urpun kebiasaan fil baladi ing dalam negara bikiraati qadrin kalawan maca kadar maklumin kang maklum au suratin atawa surat muayyanatin kang den tangtukeun wa alimahulan weruh ing urap sapa al waqif wa ilalan lamun ora fala buddha mongkora kena ora minhu saking urap atawa ma'it toroda bihil urap genaheuna iz urpul balad krana utawi urap balad al mutarid kang berlaku pi zamanihi ing dalam zaman waqif iku bimanzilati syartihi kalawan manggon syarat si waqif walau syarat lamun nyaratkeun sapa waqif ayal waqif sayan ing sawiji-wiji yuksadu kang den sejo opo se kasarti Allah yuk jaro kaya syarat yen to ora den sewakeun opo mauquf mutlakon kalawan mutlak au illa kaza atawa angin anu kasanatan kaya sataun aw ayu faddola atawa yen to den unggulkeun opo ba'dul mauqufi alaihim sebagian pirang mauquf alaih ala ba'din ing atasek sebagian kang weneh walau unsan sanajan iku awewe ala zakarin ing atas lalaki aw yusawwa atawa den pada aken sapa bainahum ing dalam antara mauquf alaihim aw ihtisa sonahwi masjidin atawa narima tangtune umpama masjid ke madrasatin kaya madrasah wa makbaratin lan pakuburan bito ipatin kalawan hiji golongan kasyafi'iyatin kaya kang madhab syafi'i ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah misal utubi amongko dan ikuti opo syartuhu syarat si waqif bi ghairi halatid darurah ing dalam lian tingkah darurat kasairi suruti kaya sakarina pirang-pirang syarat si waqif allati kang lam tukhalif kang ora nulayani opo allati asyara ing syarat wazalik utawi mengkono madkur iku lima krono barang pi kang tetep ing dalam zalik min wujuhil maslahat saking pirang-pirang arah maslahat amma ma anapun utawi syarat kholapa kang nulayani opo ma asyara ing syarat kasartil azubah kaya syarat bujangan bisukanil madrasah ing dalam pirang-pirang santri kang manggon madrasah masalan falayasu mongko ora sah opo mak kama kaya keterangan afta kang matwakeun bi kalawan masopo bulkini wa kharajalan kajaba bi ghairi halatid darurah kalawan lian tingkah darurat opo ma barang lam yujad kang ora den temu opo ghairul mustajir lian kang nyewa al awali kang awal wa qad syarratolan teman hale nyaratkeun sapa si waqif alla yujaro ing yen to ora den sewakeun apa mauquf li insanin maring manusa aksara kalawan leuwih akeh min sanatin saking sataun aw anna taliba atawa setuhune santri iku layukim ora kena mukim sapa talib aksara kalawan leuwih akeh min sanatin saking sataun walam yujad lan ora den temu sapa gueruhu lian talib tisanati saniyah ing dalam tahun kang kaping pindo payuh malu mongko den anggurkeun apa syartuhu syarat si waqif hina idzin ing dalam mangsane darurat kama kaya keterangan qalahu kang ngucap ing masapa Ibnu Abdissalam
Faidatun utawi iki iku faidah sawiji al wawu utawi wawu al atifatu kang ngatopkeun iku litaswiyah tuduh makna madaakeun bainal muta'atifat ing dalam antara pirang-pirang kang atop-atopan kawakop tu kaya ngawakopkeun ingsun hadza ing iki barang ala aulad ing atase pirang anak ingsun wa auladi auladi lan pirang incu ingsun wasumma utawi summa wal falan pak iku litartibi tuduh makna tartib wal fa'u litartibi wasumma litisoli kuma wal fa'u litartibi bitisoli wasumma litartibi bin tisoli iku litartibi wa yadkhululan manjing opo auladu banatin pirang-pirang anak awewe fi dzurriyatin ing dalam lapad dzurriyah wa nasalin lan lapad nasal wa akbin lan lapad akbin wa auladi aulad lan lapad aulad aulad illa in qala angin lamun ngucap sapa si wakib alaman ing atase wong yan sibu kang nganasab sapa man ilayya maring ingsun minhum saking dzurriyah nasal nubieu fala yadkhuluna mongko ora manjing sopo auladu banat hina idzin ing dalam mangsane madkur wal maula utawi lapad maula iku yasmalu ngawengku apa maula mu'tikon ingkang ngamerdekakeun wa atikon lan hamba kang den perdekakeun geus lah sepakat malam Salasa teparukan malam Selasanya malam Salasa engke lain deket ya enak karek tebari minggu Senin Salasa rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin tuh terakhir teh Senin antara malam Salasa malam Senin nempo situasi biasa bab babun fil waktu iya bab rek meretelakeun bab wakop alhamdulillah beas malo banu marere mang tenang tina wasiat abah menang 5 kintal tuh sawah nu belahan atuh wasiat abah aya 5 kintal ti Kang Asep alumni sakintal 6 kintal ti bos tahu Kang Arif sakintal tuh 7 kintal ti mantan sakintal 8 kintal iya benar saya serius semuanya juga tahu saya pernah punya ke waktu di Lirboyo abi deket jeung hiji awewe yang memang waktu harita calon tapi kemudian ternyata lain jodoh dia nikah duluan tahun 2003 sebelum nikah bebe jauh lah saya nikah 2004 dia nikah 2003 ketika ada yang datang dia nanya dulu rek dikawin mual yang mau santren kan ya gaya abdi ku cek bapak cenah lamun moal cenah dikawinkeun ya gaya sok didoakeun ya sing alus kawin lah dari 2003 bertemu 2015 ketemu lagi deket lagi ya yeuna deket jeung pamajikan ge deket lain jeung uing wungkul maksudna jeung pamajikan ge deket sok silih anyangan jeung pamajikan kabeh deket lain jeung uing lain jeung pribadi lain ya alhamdulillah ngebangun masjid tematik keramik nakubahna nanti mantan iya keramik iya sadayana keramik iya di mantan tiata tiap pasaran sakintal 2 kintal sok ngiluan nah aneh itu cinta membawa kubah itu seperti itu cinta iya beneran iya santri nu senior si Ujang tak apalin santri yang anu baheula nu heubeul
Yang jaki mati umur 4 tahun santri ahli isom budak eta bakal apaleun. Karena dia sekarang jadi pengusaha, ya alhamdulillah sukses. Mau jadi pengusaha asup miliarder. Enggak, biasa aja. Malah malah manehana sok nga-WA ka abdi. Kang alhamdulillahnya cenah teu jadi urang jodoh. Nah, cenah teh mungkin alhamdulillah batur maruban nu sareudih cenah. Nah, di dinya oke alhamdulillah teu kabayang cenah mun jadi jeung abdi nih akang aya macan aja pamajikanna 3 cenah. Aduh, teu bener. Babun fil waqfi ieu bab rek meretelakeun bab wakaf. Abdi rata-rata jeung mantan gak ada yang jelek, beneran semua. Serius. Malah ayeuna aya budak mantan di pasantrenkeun di tematik. Budak mantan. Loba abdi mantan baheula mah. Ya resiko kasep gitu. Resiko. Mang Jarwo kan santai-santai aja kan. Wah, sia tuh bener disiksa. Babun babun ieu bab fil waqfi huwa lugatan al habsu waqaf teh ceuk bahasa dikekang, di penjara waqaf teh. Jadi ketika tanah diwakafkeun berarti tanah tersebut di penjara, dikekang, ditalian, diborgol, dipasung heugeuh. Teu bisa dikukumaha, teu bisa dijual, teu bisa ka mana-mana. Wasaraan ceuk sara nu ngaran wakaf teh kupingkeun tarif. Habsu malin yumkinul intifa'u bih ma baqoi ainihi biqat ittasarruf fi raqabatihi ala masrofin mubahin wajihatin. Nu ngaran wakaf teh mengekang harta anu bisa dialap manfaat bari teu beak ayenna. Ulangi, mengekang harta anu bisa dialap manfaat bari tetep ayenna. Dengan cara apa dikekangna? Bikot ittasorruf, dengan cara memutus tasorruf dina zatna eta ayen. Dikamanakeun atuh tasarrufna? Untuk tasarruf yang mubah atau jihad yang mubah. Contoh, tanah milik kita itu kan bebas ku urang rek dikumahakeun bae, karep-karep kumaha kuno gablogna. Rek dirobah, rek dijieun kebon, digali, dijieun imah, dijual, dibikeun, paeh diwaris. Bebas sebebas-bebas. Ketika tanah itu milik kita. Ketika misalnya ku abdi diwakofkeun, kaula ngawakofkeun ieu tanah untuk Zaid. Contoh saja. Berarti artinya saya mengekang tanah ini bikot itasarruf, dengan memutus semua bentuk tasarruf hanya untuk dimanfaatkan ku Zaid. Jadi lamun ningali kana ta'rif itu sangat jelas sekali bahwa barang wakaf itu benar-benar qat'it tasarruf. Diputus tasarruf dina raqabah. Bahkan istilahnya itu diputus dari kepemilikan jelema malah. Qat'it tasarruf. Jadi geus teu bisa disertifikatkeun ngaran ayeuna seseorang. Sertifikatna geus sertifikat balik deui ka pemilik asalnya ta Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun urang ngomong kaula ngawakofkeun ieu tanah jadi masjid, berarti mengekang ieu tanah teu bebas ditasarrufkeun untuk
tasarruf sebagaimana halnya dipakai gunana masjid. Kaula ngawakofkeun ieu sawah anu hasilna jang pesantren Al-I'tisom, berarti memutus tasarruf karena eta tanah teu bisa dikitu kieu, teu bisa diganggu gugat, selamanya harus selalu ada penghasilan, di mana penghasilanna untuk pesantren Al-I'tisom. Gitu. Dasar wakaf itu hadis idza mata anu geus lecek. Kumubalik hadis nu diriwayatkeun ku Imam Muslim, idza mata ibnu Adam, idza matal muslim, dina sapalih riwayat idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, jelema paeh geus moal bisa ngamal, geus teu bisa salat, teu bisa sedekah, teu bisa ibadah, teu bisa nanaon, geus pun seret dinya jelema paeh naon bawaeun ka akhiratna nya seret anu digawe ku manehanana selama hirup be geus moal namahan deui. Illa min salasin, kecuali 3 perkara, nu kahiji shadaqatin jariyatin, nu kadua ilmu nu dialap manfaat ku batur, anu katilu boga anak soleh bari ngaduakeun. Bahkan cek sapalih riwayat mah teu ngaduakeun oge, secara otomatis boga anak soleh pasti aya ngocor ganjaran persentase kanu jadi kolot nu geus maot. Sabab dihenteu teh oge kolot adalah sababiah kana hirupna, kana ayana eta budak. Ta ulama ngaihmalkeun eta sedekah jariyah, maksud sedekah jariyah teh cenah wakaf. Sabab naon? Sabab ditingali tina ta'rif. Wakaf itu habsu malin. Wakaf itu qat'ut tasarruf. Jadi wakaf memang didesain untuk selamanya, saa kuat-kuatna nyanepikeun ka kiamat meureun kasarna mah, agar supaya eta barang wakaf teh selalu aya sedekah yang mengalir kanu ngawakafkeunana. Lain wasiat, sedekah jariyah teh lain wasiat ku manfaat anu mubah lain. Maksudna sedekah jariyah itu loyogna kana wakaf, ceuk ulama. Wa waqafa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kantos ngawakofkeun hiji tanah yang ia dapatkan dari perang Khaybar. Di tanah Khaybar atas dasar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain sautik eta ngawakofkeun tanah, lain sebatas 10-20 meter lega, bahkan cuk sakawal mah hektaran. Di mana keur waktu Sayyidina Umar ngawakofkeun kana eta taneuh, Sayyidina Umar nyaratkeun teu meunang dijual, teu meunang diwaris, teu meunang dihibahkeun, syaratna wakaf. Wah, wakaf teh mah kuduna teh sing detail. Lamun rek ngawakofkeun teh, lamun aya masyarakat rek datang ka urang hayang ngaikrorkeun wakaf, hayang ngucapkeun wakaf, tungtun ku urang teh memeh ngucapkeun segat wakaf na teh tanya heula hayang kumaha maksud tujuan maneh teh gitu. Diantawisna abdi sebelum ayeuna abah pupus kapungkur disaprak 2011 pasaran kapungkur mah dadahar teh jeung laukna keur aya abah mah eukeun bae. Anu jelas di 2011 selalu gratis makan, ya paling tidak beh dia meureun nasi putih. Itu beh dia memeh maot. Saya itu ngobrol ka abah. Bah wakofkeun atuh ancokeun sakumaha anu erek diancokeun paranti daang santri rek nu pasaran rek mukim kumaha mahina we eta mah. Heunggeus we cenah tah anu disawahan ku sapoho deui panyawah teh. Disawahan ku Ki Anu geus we eta mah tong dibagi-bagi waris jang paranti daang santri nambah-nambaheun anu palasaran. Nanti sabra kali teh. Bener we ayeuna ngobrol panjang, ngobrolanna panjang. Ya lumayan ya sakalipan ayeuna ge meunang 5 kintal ningana. Tina eta ti abah, sedekahun jariyatun sing mudah-mudahan sing dugi ka abah tuh. Didaang ku calon-calon kiai unggul coba sanajan teu kabeh
Tak Sayyidina Umar dina segat wakafna nyaratkeun teh dengan catatan tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibah. Wa annaman waliyaha, orang yang mengurus tanah wakaf ini boleh memakan bil ma'ruf. Orang yang mengurus tanah ini boleh memberi makan teman-temannya. Sebatas ayeuna jang ngaliwat jang nanawan tuh. Lebihkeun kanu kituna didetailkeun. Sok ikuti ka yang wakif itu kumaha. Contoh misalnya abdi kaula ngawakafkeun ieu tanah 1 hektar anu penghasilanana kanggo pondok pesantren Al I'tisom jeung makan ayeuna santri-santri anu masantren di pesantren Al I'tisom. Dan kaula nyaratkeun bahwa anu ngurusna adalah saudara Jarwo, di mana Jang Jarwo lamun anu ngurusna Bang Jarwo menang nyokot 10% tina setiap hasil panen tina eta sawah. Oge Mang Jarwo diperbolehkan untuk kemudian memberikan makan kepada teman-temannya yang datang kepada Mang Jarwo. Oge Mang Jarwo lamun anakna heg masantren hegae Mang Jarwo nyokot tina eta penghasilan jang aya ngabiayaan budakna. Misalnya kumaha besok berimajinasi misalnya ikuti itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wahuwa Sayyidina Umar teh adalah awaluman waqafa fil Islam. Promotor awal pertama orang anu ngawakofkeun dina ayeuna Islam itu Sayyidina Umar. Dugikeun ka Abi Yusuf muridna Abi Hanifah. Abi Yusuf ketika Abi Yusuf mendengar hadis Sayyidina Umar bieu bahwa tumunang dijual, tumunang diwaris, tumunang dihibahkeun, Abi Yusuf mencabut kembali kaul Abi Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf itu boleh dijual. Abu Hanifah kan mengatakan bahwa wakaf boleh dijual. Santrina nyata Syekh Abi Yusuf itu mencabut dari bahasa guruna sampai-sampai mengatakan lau sami ahu lakol abi. Duh lamun pun guru Mama Abu Hanifah heg nguping hadis ieu, saya yakin guru abdi Mama Abu Hanifah bakal nyarios teu meunang ngajual wakaf. Dan gitu. Jadi kadang memang perbedaan antar ulama itu karena racikan ijtihadnya berbeda. Bisa saja hadis ini tidak sampai ke Abu Hanifah, hadis ini sampai ke sana, atau sama-sama sampai tapi cara mengartikan, menafsiri dan menjelaskan hadisnya berbeda, kan seperti gitu. Aneh itu hasil ijtihad dan yang harus dihargai oleh kita karena mereka ahli ijtihad. Seperti naon najis mugoladoh we najis anjing, hadisna sarua. Nalika anjing ngajilat kana wadah anjeun maka kumah 7 kali cek Imam Malik. Itu mah urusannya lain berarti anjing teh najis, eta mah ta'abbud, ngaran-ngaran diletak ku anjing wawadahan kudu di kumah 7 kali wawadahan beri diletak. Namun anjing nginum kana cai henteu cenah suci, teu naon cai urut nginum anjing oge. Lamun enak kesangna mah suci teu kudu di kumah 7 kali. Da hadisna ge nalika diletak. Tuh dohir hadis Imam Malik. Imam Syafi'i lain deui hadisna eta keneh. Cacak diletak. Geus dititah di kumah 7 kali. Komo dipodolan. Oh, min babi komo eta menyebutna. Ya, logis aja. Soha waqfu ainin sah ngawakofkeun hiji ain anu tangtu. Mamlukatin anu dimiliki kalawan kepemilikan anu bisa dipindah tangankeun. Tufidu anu eta ain aya paidahna baik halan paidahna teh karasakeun ayeuna atau paidahna teh maalan di masa yang akan datang. Contoh jika paidahna teh buah atau manfaat yang bisa disewakan dan lain sebagainya. Nu penting mah aya manfaat. Nah, wahya baqiyatun di mana ayeuna ku dialap manfaat tetep bako, tetep aya, teu rusak.
Berarti syarat ngawakopkeun teh hiji harus ayan yang dimiliki, kedua harus ada paedahnya, ketiga di alat manfaatnya itu ayana bako. Kenapa harus bako? Li'annahu syuri'a liyakuna sodakotan jariyah, karena wakop itu didesain untuk menjadi sodakoh jariyah. Mau bagaimana sodakoh jariyah lamun wakopna sakali dipakai beak barang atau mual ngalir meureunna ngecelak aya beak langsung. Contoh kawak pisajarin liroihi itu ngawakopkeun tangkal liroihi penghasilanana pan kieu mah ngawakopkeun teh aya ngawakopkeun mutlak, aya ngawakopkeun lil hullah atau lirroe. Kaulah ngawakopkeun ieu tanah jang jayan mutlak atau jayan siga nu gablek na beres rek dikumakeun ku jadi alat manfaat eta sawah. Di sawahan ku sorangan rek disewakeun, rek dipakaya, rek dikitu, rek dikieu. Pokona mah sawah eta alat manfaat tu Ki Jayan jiga nu gablek. Menang dijual, teu menang dihibahkeun, teu diwaris ku anak Jayan kade. Barang wakaf teu bisa diwaris. Mutlak teh eta. Aya deui wakaf teh wakaf lil hullah. Kaula ngawakopkeun ieu tanah. Penghasilan tina ieu tanah kanggo pesantren Al-I'tisam tuh wakaf lil hullah eta. Wakaf lil hullah butuh nazir. Butuh nu ngurus. Wakaf mutlak mah teu kudu. Wakaf lil hullah nanti kudu anu ngurus. Saha nu ngurus barang wakaf eta? Anu ngatur keuangan wakaf eta agar supaya ditasarufkeun ke pesantren Al-I'tisam. Butuh digarap, butuh meuli bini, butuh di itu, butuh di ieu, sesana net profitna lah, net profitna. Laba bersih sesa itu seta ieu nya karek dibikeun ka pondok pesan. Karek dibikeun ka pondok pesan. Nanti nazirnya berapa persen sebutkan di dalam di nasihat wakaf. Jadi aya wakaf mutlak, aya wakaf tertentu, Mang, manfaat tertentu. Contoh misal abdi boga sapi, kaula ngawakafkeun ieu sapi. Kaula ngawakafkeun ieu sapi di mana air susuna untuk diminum oleh santri Al-I'tisam. Ya sudah. Berarti yang dialap manfaat ku santri Al-I'tisam ya air susuna. Kalau cerokan kayaknya susu sapi. Nya diperes atuh sia teh. Peres, ngarah sarehat. Susah nggak ada susu sapi man sara rehat ulah ayeuna nginum teh naon power app karena itu bang satu sehat bener teh susu sapi kan sehat kemudian susu sipa ya sapi aya sipa beda itu sapi sipa obat sipa teh obat teh gimana obat sipa teh obat sipa ul qalbi obat hati. Nah ketika saya ngawakofkeun sapi anu susu na kanggo santri Al-I'tisam. Terus manfaat sapi kan loba. Lain susu wae. Bisa ditumpakan sapi itu maksudnya dipakai ngagarap, bisa dipakai ngagaru, bisa dipakai itu, bisa dipakai eta nu ngalap manfaat saya. Ya saya tetep nu ngalap manfaat manu boga. Wong saya mah ngawakapkeun gulahnya. Selain gulahnya berarti tetap milik saya, mun rek dipakai ngagaru, hasil ngagaru nanya ku aing. Terlepas kepemilikan abdi. Paham tuh? Atau kieu, kaula ngawakafkeun ieu sapi untuk diternakan di mana nanti hasil dari peternakannya anak-anakna ieu sapi untuk kemaslahatan pondok pesantren Al-I'tisam. Sok eta sapi indukna pacekeun sing miunang borojol orokan orok nama jual orok sapi. Nu penting sapi wakaf na eta nu teu meunang dijual mah ayo orok nama juga. Paham tuh? Berarti nu diwakafkeun teh penghasilanana
Adapun kemanfaatan sapi luar anak, kemanfaatan sapi luar air susu tetap masih kena milik si wakif. Tanu gitu ngaranna wakaf. Nah lain wakaf mutlak tapi wakaf muqayyad. Wakaf mutlak mah kaula ngawakafkeun sapi ieu jang maneh. Wo. Tah maka jarwo jika nu gablegna kana sapi eta teh. Rek dipake ngagaru, rek dipake jalan-jalan, rek di arah susuna, rek disewakeun, rek itu juga anu gablegna be. Nu penting ulah dijual, ulah dia. Rek dipacekeun anakan, anakna mah rek dijual ku jaro. Bodoh ting nu penting eta ulah dikuku mah. Itu wakaf mutlak. Lah itu kan sedekatun jariyatun. Teu eureun-eureun. Saha paehna eta sapi? Eureun ai Pak sapina paehnya eureun. Ngawakofkeun perhiasan untuk dipakai. Kaula ngawakofkeun ieu perhiasan khusus untuk paranti panganten santri. Wah, lihat kan itu. Bajuna baju syar'i wungkul tuh. Jasna jas ngopyok ada bisa. Atau ayeuna ngawakofkeun minyak misik untuk diameu ulah dioles-oles ke beak. Ngawakofkeun tangkal anu seungit sesengitan tapi tangkalnya lain bunga. Ai bunga make bunga anu dipetik mah tuh pelet. Maksudna tatangkalan sesengitan model naon? Anu rada lila tangkal sesengitan naon? Aya ninganan tangkal anu kemangna teh jadi terus dijualan dipetikan kemangna ninganan seungit naon gitu. Nah, lain anu dipetikan seungit dengan siga sedap malam tapi lain sedap malam. Jika tangkal buah tapi penuh gitu lah itu tuh nana aing ngawakofkeun ayeuna kayu buhur mah tuh bisa ngawakofkeun menyan tuh bisa menyanu diduruk naon sababna dialap manfaat akan beak modenan jiga lilin da kudu diduruk ngawakafkeun liwat kumaha ieu teh aya amang eta sakitu beuki nyedo hirup teh liwat diwakafkeun aya santri kana liwat kan bagaikan seuneu anu menyambar kayu garing kan kurang cepat malah seuneu menyambar bensin. Adan heula genah ngadenge adan teh
Waza'mu ibni sholah sihata wakpil ma ikhtiarun lahu. Panyangkana ibni sholah anu nyebatkeun sah ngawakopkeun cai, ya udah itu mah urusan pribadinya aja, nggak usah digubris lah. Itu mah pilihan sendiri itu, pilihan pribadi itu, bukan kawal madhab itu, pilihan pribadi loh. Ngawakopkeun cai rek kumaha emang mun cai kawal ngawakopkeun ieu cai dia jang diidum santi atuh beak sagalon sapoe ku pesan. Wayasi wakpul magsub sah ngawakopkeun barang nu digosob sanajan teu mampu ngarebut nyalametkeun tinu ngagosobna. Wa waqful ulwi duna supli masjidan, nah itu ngawakopkeun lantai atas tidak lantai bawah diwakopkeun jadi masjid atuh mangga. Saya sering beberapa kali ngabahas aya nu nanya nih dan kumaha cenah Kang di Masjid Raya Bandung itu kan masjid di atas, kemudian WC toilet di bawah, di lantai bawah. Nyatukeun bayar. Nu penting proses wakafnya itu setelah dibangun. Jangan mewakafkan tanah jadi masjid, setelah tanah diwakafkan jadi masjid kemudian dibangunlah WC lantai bawah, dibangunlah masjid lantai atasnya, itu nggak boleh. Jadi saya yakin tanahnya bukan wakaf masjid. Tanahnya jangan diwakafkan masjid. Masjid itu tidak harus berupa tanah, bangunan gak masalah. Yeun we bangunan 2 lantai, handap WC itu ieu rek perbelanjaan, pusat perbelanjaan, rek mall, rek naon handap nama ente nyeun rek imah, rek naon hege teh teuing lantai 2 we misal diwakafkeun jadi masjid atuh mangga. Berarti masjidna serat dari dasar lantai 2 sampai ayeuna lantai anu katiga, lantai 36 misalnya rek dipake naon deui hege teh teuing. Teu masalah. Da anu dihukuman masjid nepikeun ka lapisan bumi anu katujuh teh lamun nu diwakafkeunana tanah. Ari nu diwakafkeun bangunan mah nu diwakafkeun bangunan nya seureuk ayeuna ti mimiti pondasi we nepikeun ka wuwung we ngaran bangunan. Contoh kaula ngawakafkeun ieu bangunan jadi masjid, di bangunan aing mah ya udah yang disebut bangunan ya ti mimiti tetapakan kusabab ieu panggung nepikeun ka wuwung. Nu jadi wakaf masjid taneuhna teu jadi masjid. Nah ini jelas. Waqful ulwi duna supli masjidan. Kan proses wakafnya berarti harus sudah membangun hiji bangunan anu 2 lantai. Lain ngawakafkeun heula taneuh jadi masjid baru dibangun. Nah itu bahaya karena nanti akan menjadi hukum masjid kabeh kaluhur ka handapna. Wal awajah sihatu waqfil musya. Menurut kaul awajah sah ngawakopkeun taneuh rumung sanajan saeutik diwakopkeun jadi masjid. Wah itu bahaya itu. Kumaha coba mang? Ieu taneuh rumung milik duaan warisan milik Jayad jeung Umar. Berarti kan setiap senti, setiap jengkalnya itu musya milik bersama. Si Jayad ngomong kieu kaula ngawakopkeun tanah bagian abdi tina taneuh rumung ieu dijadikeun masjid. Walah, jadi mah itu masjid. Tapi jadi masjid tapi bingung make. Nah, make bingung make. Jang nu junub haram, cicing di belah dia, di belah dia, di belah dia, di belah dia, di belah dia haram. Karena apa? Karena setiap sentina aya masjidan. Ya kan? Walaupun setiap senti lagi bukan masjid tapi milik si Umar kan, nusa senti deui. Karena nu diwakafkeun kan hak Jayadna wungkul. Satu sisi nu junub di dinya haram, cicingna karena pasti aya nu katincak. Satu sisi iktikaf juga enggak boleh. Karena apa? Karena Anda akan duduk di tempat Umar. Rek iktikaf teu meunang da bakal tempat Umar kadiukan kudu bebeja heula ka Umar. Nu junub ngajedog di dinya teu meunang karena naon? Karena di dinya aya masjidan setiap senti na darumung teh. Terus kumaha atuh Kang? Ya tinggal islah nanti dikismah antara Umar jeung DKM masjid jeung nazirna. Sok kumaha atuh masjid rek belah mana? Umar rek belah mana? Deur dibagi,
Umar mah dek yang belah dia masjid belah dia ya setelah dibagi baru tertentu nu dihukuman masjid. Ketika masih keneh rumung ya setiap sentinya bercampur antara hak milik Umar dan status masjid. Kayak kebingungan Umar nyawah kumaha bernyawa atau ngebon. Jadi ngebon kan kudu di berak. Di berakna ku ipuk tai doma. Wah itu kumaha. Itu kan. Ya tidak ada cara lain iwati buru-buru kudu dikismah dibagi. Kumaha carana ngawakopkeun teh ngomong mang wakop tu gitu. Salabtu habastu kaza ala kaza. Kaula ngawakopkeun ieu untuk anu. Kaula ngeker ieu untuk anu, kaula ngadedel ieu untuk anu. Aku sok ngomong sih. Kaza wa kazana perpanjang hage ku mah. Ardi mau ku patun. Taneuh kaula diwakapkeun untuk anu naon. Teu cukup ardi mau ku patun wungku tamahan. Ieu mah contoh segat wakapna wungku tamahan masrofna untuk naon. Ardi wakpun aleh bumiku, tanahku, sawahku, rumahku, wakop alaihi untuk anu, kasih anu. Walau kola tasoddaqtu bikaza ala kaza sodakotan muharramatan. Lamun jalma ngomong kieu, kaula nyedekahkeun ieu taneuh untuk anu, kalawan sedekah nu diharamkeun dijual, kalawan sedekah anu diabadikeun, kalawan sedekah anu teu meunang dijual, kalawan sedekah nu teu meunang dihibahkeun, kalawan sedekah anu teu meunang diwaris. Kumaha we gawe nu eta pokona mah pasorihun. Menurut kaul asoh eta termasuk segat soreh wakaf sanajan bahasana sedekah lamun dikaidan sodakotan muharramah, sodakotan muabadah, sodakotan latuba'u, sodakotan latuhabu, sodakotan laturosu. Wa minas soroih termasuk segat soreh wakaf teh adalah bahasa ja'altu hadzal makan masjidan tuh. Kaula ngajadikeun ieu tempat jadi masjid. Itu termasuk segat soreh wakaf. Langsung harita keneh jadi masjid eta taneuh. Sanajan teu ngomong lillah, sanajan teu ngomong naon-naon deui sakitu we geus. Nah, teu aya bahasa wakaf Kang. Li annal masjid la yakunu illa waqfan. Sabab masjid pasti wakaf. Sabab masjid pasti wakaf. Sehingga ketika dijadikan kaula ngajadikeun ieu tempat jadi masjid ya berarti wakaf teh ada masjid mah kudu wakaf. Wah ceritana masjid teu wakaf. Musola bisa milik pribadi, langgar bisa milik pribadi, tajuk bisa milik pribadi, asrama bisa milik pribadi, majelis bisa milik pribadi. Pondok pesantren bisa milik pribadi. Tapi masjid la yakunu illa waqfan. Adapun segat wakop tuhulis salat kaula ngawakopkeun ieu tempat jang salat. Sorihun fil waqfiyah kinayatun fi khususil masjidiyah. Kaula ngawakopkeun ieu tempat untuk salat. Ya sudah jadi wakop untuk salat.